Ghana man ba ene mo akwaya boadu be sa ma chia mo me se nyame adum nti mo ho ye medical chi otumfo se to otosum no Asante man wura ono ate krawri brabre ngoma so Asante man nyina no fotabra baro no na ma chi ono ani nua ose ade yakumfia me otoso 9 tachima man wura ya ka bono he proper eno no ono ano no foforo bi enka ne ho ene menimu hia ya boni bi eni menam tintan fidie isua na mekohu abrantie bi a wo kan semhunu bi be kan semhunu fi se wonim se asantefo nti ene yachiche regions na ya Asante nti ene yachiche mu na asantefo empese independence no ebeba so ohu se ensemhunu se ya na nipa bi ka ebinom so wo fa o ma adwem se sa na tie no kure ni Gold Coast na pe independence no na present day Asante region enka ho present day Bono region na enka ho present day Ahafo region na enka ho present day Bono East region na enka ho Gold Coast na ye kan wo pe independence no eye ene Western region, Western North, Central region, Greater Accra region, Eastern region. If say sabre na wo Eastern region, fa Eastern region, any Greater Accra region nyina bom na ye Eastern. And ye was Central and a Western. And no na ye Gold Coast no. Na diaka eye Ashanti region, Bono East Ahafo region na Asante province and when you won independence in 1935 enti sa wo hwa wana na wo se wo pene se Kwame Nkrumah be mi yenya independence no na UGCC fuo no if you say na won de ne se opese yenya independence nanso enkakra and na CPP for no so de ne Kwame Nkrumah de ne self governance now yenye ye fa ahudie ne ye enti UGCC for no ene de call JB Dankwanom na e de call Engresi abrochire e de come Queen Elizabeth say yenye ready na mame Musa sa big 6 no wa hu santini bi o hu bunu ni bi o kire se na yenka ho eno nti na Kwame Nkrumah mpo ba ya obebiebie secretariat na wodi bi ba Asante province be hu na Prempeh the second say osere na onfa ne man emeka Gold Coast no ho na won nyina emeka won ho na won nyina anye independence ni mbomu no a wo ka so say wo wi a enam so wode ne man beka ho no mu ayedu nti no wo be ye won nyina ahene onim say wo da ne man ano ne man ya Asante man a sabre fa Ashanti region Bono any Ahafo regions ni nyina na ka won na ya Asante man enti sa wo na okoka asa no ya achemfo enkranfo akuapemfo kwawfo chese sa wo na wo Eastern region no any a Greater Accra ne sa wo mu UGCC fo na bi edetiem Asante ni bi anim na nya Ashanti region fo ena enye Ahafofo na enye Bonofo na enye Bono East fo na won ka ho enti agba ne say na wo be ka sa Asante fo enti na wo cheche regions na won pene say ye be ka bu maye o man baako atrose ya ne nsem hunu say ya ena manfo keka sa branche wi ya wodaso ya ono a medamo ase